Hola a todos. Bueno, seguimos haciendo más derivadas. Este es el tercer vídeo de repaso. Bueno, pues la idea es que viendo un poco los dos ejercicios que yo os planteo aquí, los intentéis hacer por vuestra cuenta y que paréis el vídeo y luego veáis la solución una vez que lo hayáis intentado, ¿vale? Siempre intentarlo vosotros primero. Vale, orduan, bi ariketa hauek zuek saiatu behar dituzu egiten bideoa ikusi baino lehen, saiatu egiten eta gero bideoa ikusi ea ebazpena ondo daukazuen ala ez, jakiteko, ¿vale? Venga, lehenengo ariketa. En este primer ejercicio tengo una función exponencial, ¿vale? Entonces, bueno, tendríamos que recordar cuál es la derivada de una de una función exponencial, ¿vale? Entonces, si tengo una elevada a algo, en la derivada se vuelve a repetir la misma función que tenemos, o sea, yo dentro de la derivada voy a tener elevado a 4 por seno de 2x y le tendríamos que añadir la derivada del exponente, ¿vale? En el exponente tengo una función que es 4 seno de 2x, ¿vale? La derivada de 4 seno de 2x sería el 4 siempre se deja fuera de la derivada y la derivada de seno de 2x que sería coseno de 2x por la derivada de 2x que es 2. Entonces, aquí lo único que puedo hacer es multiplicar el 4 por el 2, entonces esto me queda 8 coseno de 2x por e elevado a 4 seno de 2x, ¿vale? Entonces, he empezado derivando una exponencial y al derivar la exponencial me he encontrado con una trigonométrica, regla de la cadena siempre, ¿vale? Venga, bigarren adibidea. Bigarren adibidean badaukat zatiki bat, bale? Orduan zatikiaren erregela erabiliko dut. Bale, zein da zatikiaren erregela? Goikoa deribatuta, bider, behekoa deribatu barik, minus, behekoa deribatuta, bider, goikoa deribatu barik, zati, behekoa berbi, bale? Orduan, formula hau erabiliko dut deribatu hau egiteko, bale? Orduan jarriko dut lehenengoa behekoa ber bi, osea, e ala x ber bi. Eta gero hasiko naiz. Goikoa deribatuta, bale. Eta goikoan zer daukat? Badaukat funtzio bat ber hiru. Orduan hasiko naiz deribatzen. Hiru bider oinarria ber bi, bider oinarriaren deribatua, hiru. Eta behekoa deribatu barik, bale? Errepikatuko dut. Goikoa deribatuta, berretzailea, oinarria berbi, bider, oinarriaren deribatua, eta bider behekoa berbi, bale? Minus. Minus erdian, Behekoaren deribatua, eta behekoaren deribatua da e ber x. Bider goikoa deribatu barik, bale? Orain, ikusiko dugu ia zer atera dugun kanpora. Zer errepikatzen da? Bueno, badaude bi gehitzaile. Hau da lehenengoa eta hau da bigarrena. Zer errepikatzen da? Errepikatzen da 3x minus bat eta e ala x. Ikusten duzuenez, errepikatzen da e ala x eta 3x minus bat. Orduan, simplifikatzeko aterako ditut biak kanpora. 3x minus bat aterako dut kanpora berbi jarrita, eta e ala x. Beti berretzaile txikienarekin, bale? Zer izango dut barruan? Izango dut hirua, beste hiru hau, minus 3x minus bat, ber bat, bale? Atera ditut bi, pues falta zait beste bat barruan. Eta behekoa ber bi. Orduan, simplifikatu aldut. E ala x hemen, eta e ala x hemen. Orduan, geratuko zait beste e ala x bat behean, bale? Orduan, ebazpena izango da 3x minus bat berbi, bider, bederatzi, minus 3x plus bat. Eta behean, e ala x. Ze, kendu egin dut bat, eta falta zait beste e bat, bale? Orduan ja, hau da, 3x minus bat berbi, bider, minus 3x plus 10, zati, e ber x. Eta hori da bukaera.
Bale? Orduan, kasu honetan, zatiketa batean agertu zait esponentzial bat eta u berretzaile bat funtzio moduan. Bale? Bale, pues venga, saiatu egiten eta ikusiko duzue ia zelan egin duzuen. Bale? Venga, eskerrik asko. Agur.